e ko hiyali wota inno ala ha hande oɗo jiwa ko jombaɗo heɓi lebbi jeetati no yaade lebbi jeenayi kanko e modi makko yiɓe gerdude no on hettira hudere futunden kono ha joni ko ɗum woni ko ɓe ronki are écouton oɗo histoire. Assalamu aleykum haraylan salmino miɗo lando so tawi tan ala e moɗo min kam miɗo e jaam tun oɗo jiwowo jaaja wallan an e abonné ɓe maɓen miɗen suivre vidéo ji maɗi mi tawi yomi aru mi haalanama wallalan an e abonné ɓe maɓen oni miɗo jomba ɗum noon heɓi lebbi jeenayi e lebbi jeetati no yande lebbi jeenayi joni miɗo wondi e modi an kono mi ronkoy hudere futunde netto mi sallanaki mo hande kankadi il a fait tout son possible o ronku hettude laawol kañum jiwon inni o hakke o aani o jibike o yehi ka labtani dargo so taw o notaki hara o anda ko betino woɓe yehi ka hôpital ɓenni o notaka ha hande laawol ngol no ɗon kono gorko on geri gerete ɗin fof hudere futunde ronko hettade ha joni emo wondi ɗon e hudere futu makko ndende bonali ɓe ronku heɓude laawol no ɓe hettira hudere futu nden oni wo ɗum woni ko aaninimo ko fota wona seeɗa par ce que o aani taw perdu dewgal makko ngal par ce que sa nani dewgal no fuɗɗori ɗon taw kanko e gorko neɓata ko yahata ɗo hitande yiɓe tarbodirde ɓe ronku yo hetto onni gorko naafi hollimo no découragé kono c'est décourage kanko tigi mo andi ɗum ɗon décourage e goɗɗo wo fi on ɗum ɓe wondi ɗon no yaade hitande neɓata ha hande on andamo heɓali lawol hay ko fotata fodde ko feƴƴanamo donc himo jibi andude ko on ɗum waɗi himo jibi andude ko on ɗum waɗi wo si tawino ɗum ɗon heeɓi on onon ɗo ma ɗum yiɗon andi mo ɗum heeɓi seke jombeɗa harayɗa andiɗa mari hudere futuma nde joni noon wattegel ma e suudu on ɗum ɗon ronka fes laawol fu seɓaki ɓe geri gerte ɗum fop o yi haka labtani fi mum dargo so notaki ɓenni o notaki kono modi makko ko ɗum woni ha joni ronko hettude laawol oni mo tori ballal par ce que modi makko no welamo hiɓe hiɗidiri o falaka e degal ngal bono emo andi lesti yeyi ɗo ha woni hitande haray fayda ɗum ɗon gorko on ha joni si hettali laawol haray mo andi on si inni no jombude ala ko wowla e o inna o falaka e modi makko ta jombude kono sagu makko haysi modi makko jomba yara nafi ɗum ɗon on ɗon jombirta oni woɓe wondi ɗon wo kono no anini mo wosi ɗen andi fi mo yewtumo min hari ko hunde nde mi nanali ha hande no wowle mais kala ko a nanal no woodi piiji ɗin an woode hara nanali a yiyali mais hara yimɓe no wondi e mum milla wiide hudere futu ɗum ɗon hari na ko si innama tun immanama tun yo hettoto kono ɓe ketete ɗin fof ɓe geri gerete ɗin fof ɓe ronko hudere nde ronko hettade ha joni neɓata waɗa enna par ce que ko 8 mois 9 mois no yaade ko enna on suti modi makko ronko heɓude laawol e fe makko hara mo tori ballal e yon partage o vidéo ko fota wona seeɗa si ɗon andi e côté gynécologue ko dirigeant mo ma ɗon andi ko on ɗum woni sombo ɗum ɗon mahi ɗon andi ko on ɗum watta ɗum ɗon waɗa hara yemo tori e yon wallumo moƴƴa ka commentaire ji ɗo hara min tigi noon miɗo tori yon partage nan o vidéo moƴƴa par ce que ko sœur jo men anuɗo ko fota noon wona seeɗa hiɗon andi tun sa jommidiri e goɗɗo hiɗa hiɗimo mo hiɗuma e mo hiɗanma an kadi saguma piidi gono ton franchement si on ɗon falama e ma falama e ɗiye ma a weltinaymo no wawirɗa no ko ɗum woni ha hande maldiyandale mo e modi makko ils ont tout fait mais laawol heɓaki ɓe ronku andude ko honɗum haɗi laawol ngol hetto hare lan habbi on ka commentaire ji lan habbi on ko partage ji hare oɗo vidéo en alamo juutinde en hattinaymo ɗo en jango si allah wulan ɗo jaaɓi e fe vidéo go merci beaucoup joni a jiwo si andi sa jombama a yehi ka modima a salantomo mbandi ko fi on ɗum jaɓata o finance ma o jombama ko fi on ɗum jaɓanta teŋe makko ko fi on ɗum jaɓanta valise makko emba juuɓe goo no hulɓini are écouton o histoire ɗo assalamu aleykum haraylan salmino miɗo lando si tawi tan ala e moɗo min kam miɗo e jam tun oɗo histoire ko suka bandirawo men mo 20 ans jombi jiwo mo hecci o darali fi jiwon mo hecci jiwon o jombimo fi giggol o naadi ɓayo naadi jo on tawalmo laawol allah o waɗal ɗum probléme yumma suka on no woni ko humpiti jiwo on tawaka e laawol allah kono suka on surrimo surridimo e mum ɓe wondi ɗon joni si woni hidugol balde jiwo inne kañum no musede honɗum no musede ko modi ma fusi cate ma ɗen ka cate ma ɗen fusetene to harno musuɗema kaɓe innunoma sa jombama ari koye ar waloɗa 20 heures ɗanoɗa ha weta jonneɗa dépense yamakiti defa ñama haray lanni ko ɗum woni dewgal kaɓe innunoma sa ari dewgal ko huppugol tum pasa defa ko ɗum woni dewgal hiɗa andi ha jooɗi foti a jombama na a jiwo hakkude ma yalla on bonnuɗoma ɗon hari o bonne tun seedu ɗon ɗon iba ɗum ha yidali e worɓe ko honno goɗɗo arata financirama aden
mo heccuda banyo jombida ma dum finance ma wadana ma tenge wadana ma pijili jene sappo hida andile na apay kum hida andida hecce moduma jodda manko am respect jodda manka esirabe ma respect hule Allah ko andu don ko ngon hida wade e hore bandirabe mo worbe be tan wadu dum e hore bandirabe wobbe go worbe be worbe be no mari defo ha kono ko ene be mburi ko dum ndar mi tabi sina dum andi si de gorko jombi ma na ta salanto mo bandi fienu jabanta jombe faale holtugol tum ka heɓugol titre jomba jotum oɗo bandiramen no wondi o jiwo himo hiɗi jiwon himo hiɗani jiwon o yaltino o yehi aventure ni koye ɓe wonda kono ado ɓe yaade ko ɗum eno explicande ɗo himo wondi e jiwon jaɓantamo baldi fus ado iwde ɗo ya par ce que neɓali ko yehi neɓali e seeɗa ko voyage jiwon jaɓantamo baldi so inni baldi jiwon ina no muusi anga yurmetake anda honno landorde da sikkoto ko bandi xame jombuma da sikkoto beya landotoɓe ma no weli sama non ka yaasi kono modi ma landotoma kada sikkoto kele yagale dewgal ko gotum modi ma na romantique o anda honno debbo ardante o anda par ce que ko pay o fijali o fotti non e ronkidaɗo joni sa anduno sa ari on bay chatte maɗen ko fiyonu jaɓanda jombuma sa anduno sa nati ka makko koya sokku chatte maɗen waɗa bogoro feroɗa to ko fiyonu jaɓanda o tenguma onadi ka o jombe fiyo a woni yaye makko ma bandirawo makko ɓe wondi ɗon woni wo kanko miɗo mari infection mi susata worɓe pay konko wakkiliɗo nabi mo ko labtani woɓe ñawdimo ko nawna 3 mois ɓe wondi ka nder suudu fos yandali ɓe on 3 mois feƴƴore ka dow lando ona mi heɓata ka yaasi mi heɓata ka suudu ka yaasi mi yiɗa hiɗe wondi mi yiɗa ɗaɓɓugol mi heɓa hakkema joni an kadi salantola an anda honno ardirte an goye ala respect anda wa inde modi ma ala respect ma gorko wola toyna min gomiɗo heccuma sobuka wonnala konto rewi hoccuma ko fiinu jabala jombuma hiɗa andi mo hoccuma haysi da heccirimo duuɓi 50 ko modima so jombima onadi o dasete waɗama ko faala hari anda ɗo kamon ɓe wolanalima na noon anne haɗo an anne aka o diyojima ko modima addandiran kon mi écouti wona marɗo needi ka pullo kono noon na pullo sen mo daari tabi o yanna esiraɓe makko ɓen rewɓe ɓen hoyreje ley conti pay kunkun no muñisi pay kunku wowli nene makko ena muñode gaccen ɗo pay kunkun haaɓimo ha e dande no maranimo giggol daral fi imo heccimo o jombimo no maranimo giggol molanangol e respect kono gorko jiwon jaɓaɗi jiwon ko ardi wonaɗon angiɗa wawi jombude goɗɗo hara konta ko laaɓi jelu baldi yandi on naale a bobo ka burunta kasa a inni ɓe falama wadde burunta kasa kono ɓe jombe ɓe tawma ka burunta kasa antode ka burunta pasa ka burunta pasa jomba naati ɗon aya waɗi zina ha a ronkiti piiji ma fof démontike ara inna joni pay kungu min miɗo nano min miɗo mari infection sa faala kam ko fiyonu jaɓanda ko ɗum mankanta yumma makko respect miijite seeɗa piiji gono toon siɗo wadde miijite ala ko ala hakke o pay kon ala expérience o heɓira hono expérience o fijali on anda pay koye gono toon ko ne aɓe famille ji jani famille ji tawata ko dina l'islam tum ɓe andi ɓe anda haylanduru ɗo sikka ko zen ɓe ɓen fof andi haylagol woɓɓe gono toon si weti bimbi koko alqur'an si wi ka alqur'an noka l'école noka ngesa ma noka makiti anda yaltugol de joɗo si salons anda yagol bottudoni de anda kelode go sa droite anda oɗo debbo adna oɗo debbo worɓe go nano neyra sa fotte sifa ɓen worɓe inno alhamdoulillahi rabbil alamina wawa jogade ɓe dankoɗa o rangina o fina o anda honnomi debbo ardante kareɗa sikka ko gorko caga jommuma an burunta pasa a hettay na kanko waɗɗa ko hoorema waɗɗa kono noon mi fenante mi wolanama sa gueri ha a perdingal dewgal a gatay kollum guine gana ƴeewama mi anda sino henanma a gatay kollum ko gorko caga falle Allah fottindine gorko caga sina ɗum heeɓi gorko juulowo hulowo Allah ittanoma dépense no hiɗa heccimo himo surrudumayɗo no jombima tena alawol Allah o wondi ɗon konnu salantoɗamo bandi ka a yewtano sa ari ɗon haɗa koya artu defa joɗɗa an inna modima ok ellala hari mi waynotama simi fokkiti kono joni mi waynotako ma joni simi fokkiti mi yahay kala komi faala mi waynotako ma déjà min komi faala koya jonni tan worɓe go kadi no toon neneɓe mabɓe ɓe no soñji ɓe ha feƴƴiti acce soñjugol ɓiɓɓe mon ɓen ko ɗum watta ha woɓɓe warto si ɓiɗɗo mum inni on ça ne va pas e dewgal hakkude mum e debbo to ndaaru sabuji gono toon si yew ha o inni on ça ne va pas ande ça ne va pas o wata o yewtude ɗi fo ande ça ne va pas yoɓe seedu wondigal no tagui seedigal no tagui
goto falaka wondigal tostik ange goddo so wondi hara ko tostik seede ha parinda gina odo payku no yeda bere ni hay nebaali hayo ala wawde immade on mo yaade tellement que stress leer be leer ko sonko wonde ayi nene makko non nodama alo futuro e bengu ma tal andi fi makko on nayi mi do andi fi makko wenno lam mo yaade do har haynadu nene makko en eto yo ko mi anda mi yahay mi wada ko mi faala mi yahay c'est que jion ko faala ko jonnitede jonnutumo frère jonnutumo accitamo caga yagal ko haylanduro faala wobbe go keleyaje no burani be dewle accu o kelo njomba yiruma joddina o famondira wonene ma nana wonene ma andi on ayay o message do tunganda ko antigi mi wolani sitani on ka debbo ara frontal se da wa yala mi ngata se ka puuci mi fibanayka mi do moni ha mi do feti partager o video fi Allah partager mako foto wona seeda mi jeeji on wade sabi Allah ene laado partage o video andina nene be si habibdo ma gorko ni nene min be ngwa men fe pa mi geri te il faut fe pa ton force mo yobe luttudu ande no wodi tukunkuno ka kosan ande no wodi ko inane be fe pa mo faala serdigal sende be dabana mo wonda taymo fi Allah partager o video à très bientôt.